Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Navidad taka tukiwata yuyari. Mandag Dios ta alabaichi. Paita hatun yachichigari. Pai imaya rurashkataka. Shukta kunamanpish willaychi. Paitaka salmukunawan kantaichi. Kantaichi. Hatun mansarinakunata rurashkata parlaichi. Salmo 105, 1 y 2. Adorno kunata. Pesebres nishkakunatapish. Luz kunatapish nya anchuchishpa wakichishka kipapish. Navidad pag espirituka. Ñukanchikpi kawsaytukunmi. Navidadka. Dios ka paktachikta kaktami yuyachin. Chinallataj paypaj paktachinaka manataj tukurinchu. Salmo 105 pika. Ñukanchikman ninmi. Dios ta kantaychik chinallataj. Tukuy paypaj may sumaq rurashkakunataka parlachun. Kantana pika podermi tiyan. Kantashpaka ñukanchik shungumanmi imapish kashkatataj rimakunchik. Chinallataj Diospaj paktachiktaj kashkatami kutin yuyarikunchik. Bibliata rizashpa, chinallataj mañashpami Dioswanka rimanchik. Kayshinami tukiwata ñukanchikka Dios paktachikta ashtawan charishun. Bibliata rizashpaka kallari punllakunamanta paypaj pueblota Dios imashina cuidashkatami rikunchik. Salmo 105, 4 nin. Mandak Dioska tukuyta ruritukugmi payta mañaychigari. Punllanta paypaj ñawita rikuna yuyaylla kaychik. Tukuy horas ninmi. Kampak llakikunawanpish pandarishka kashpapish Dios ta kapari. Mañay huchullapi kashkata rikuchichun chinallataj sumaksha kawsayta kuchun. Diosmi tukuy pacha kanwan allichirishka uyankapaj. Shinapish imashina Dios killkachishkakunawan ima llakikunawan chinallataj shukta kriykunawan Dios rimashkata killkay. Dios ima horas rikurishpa imashina ayudashkata shuk killkapi charinaka. Paypaj imashina kayta yuyarinapi chinallataj huchayillak Diosmanta kushikuchunmi ayudan. Navidadka ñukanchikwan kankapaj kay allpaman Dios chayamushkatami yuyachin. Ñukanchik tiempota paywan kankapaj chikanchishpaka Navidadpi charishka chay kushikullatatajpish suyana yuytapishmi tukuy punllakuna charishun. Mandak Diosta mashkaqkunaka tukuy shunguwan kushikuychik. Mandak Diosta alabaychik. Huyak Dios imashina kikinpaj mañashkakunata achikta kutichishkata yuyari. Kanpaj kawsaypi Dios kashkata rikusha nishpa wakinpi ayudachu mañashkankichu. Mañashpa rikuylla. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.